Gabon. Eskerrik asko, baina aski aurretikan. Aber gero bukaeran orako txalo egititu zuen. Bueno, Gabon, eta ongi etorri aurtengo parodiara, berriro ere kulturretxean. Ez genuen espero genuen beste nonbaiten egin alizatea, baina egoera dagoen bezala dan, eta azkena dan hemen, eta hurrengoan plazan ikusten dugun elkar. Bueno, Gabón, bienvenidos y bienvenidas a la parodia de este año, otra vez aquí, en la Casa de Cultura, pero bueno, todo acabará y el año que viene esperemos que sea en Okendo. Bueno, aurten parodiak, guk ezagutzen dugun bezala, Manuel Sagardiaren eskutik jaso genuen hartatik, 71 urte pasadia, eta aurten ere bai Txakunek eta udalaren laguntzalekin berriro antolatu dugu parodia. Aurten gaina 25. urte hurrena da, Txakunek antolatzen duela, eta ospakizuna ezin izan dugu egin, baina iritsiko da hori ere ez. Decía que son 71 años desde que se organiza la parodia como la conocemos hoy en día, ¿no? De la mano de Manuel Sagardía, que recibimos ese legado. Y con, Txakun Kultura Elkartea, con la ayuda del Ayuntamiento, pues organizamos la parodia este año también y son 25 años desde que la organiza Txakun. Ha llovido un poquito. Hoy mira qué buen día hacía para estar en la calle y no hemos podido. Todo no se puede, pero bueno. Eta, balenik eta behin, eskerrak eman, ez? Eskerrak eman jende askori, bai Txakuneko jendeari, aktorei, udalari, hemengo teknikariei, asko lagundu digute, bideoak grabatu, editatu, aurten lan asko dago, ez? Eta orduan, eskerrak denei. Bestela, bakizue parodia herritarren gauza badala, eta denon artean egiten da, bestela ez zingo genuke. Oiturak zerdian, ez dakit ondo entzuten zeniaten, maioiaken ningoet. Eta hori ez, azkenean jende asko dagoela hemen atzean parte hartzen, dakizuten bezala, eta mendikan eskerrak denei. Queríamos agradecer a toda la gente que ha participado este año también en la parodia, aunque no estén aquí encima, se les verán en los vídeos, participando, editando, grabando, hay mucha gente detrás, los técnicos de aquí, el apoyo del Ayuntamiento, desde Txakun, entonces, agradecer a todos. Eta beti bezala aurten ere, omenaldi bat egin nahi dugu, ez? Eta aurten omenduko gu herriko elkarte bat, gurekin parodian urte askotan parte hartu izan duena, damakitela urte dexente. Ez bakarrik gurekin, inklusioaren aldera lan asko egin dutela sarten, gauza asko antolatu dituzte, ekitaldi askotan hartu dute parte. Eta orduan, aurten Jalgun elkartea omendu nahiko genuke. Este año vamos a homenajear a Yalgune, que es un grupo que ha trabajado durante muchos años con nosotros y muy a gusto, y también ellos han organizado y trabajan mucho a favor de la inclusión, entonces este año queremos homenajearles. Beraz, eskertuko genuke txalo bero batekin, Yalguneko kideak mesedez, igo daitezela holtzara. Kaixo, nos habéis hecho un tremendo ilusión. Quisiera decir una cosa. ¡Hora, Santana! ¡Hora, San Joaquín! ¡Aupa Yalgune! Plaka horretan zuk ezin dezute ikusi, baina Liernik Rekondok egindako bertsoa daukate, orduan bertsolaria dugu hemen, eta beraiek abestuko die eginiko bertsoa. Dela 30 urte,
irten zineten kalera, aniztasunaren alde, pentsakerak aldatzera, eta geroztik lasarte, mila kolorez bete da, zuen bizi postalentu. Parranda gogo ta zera, jalgun eredu bihurtu, zara urtetik urtera, zenbat gozatu ta ikasi, dugun zuekin batera. Zenbat gozatu ta ikasi, dugun zuekin batera. Pausoka, pausoka jarrai ezazuela aurrera. Beno, eta parodiarekin hasi aurretik, orain aste gutxi utzi gintuen Eloi Arroyo izan nahi genuen gogoan. Urte askotan parte hartu izan duzun beak ere, eta bere humoreaz ere gozatzeko aukera izan genuen. Eta hoxe, zauden tokian zaudela Eloi, aber disfrutatzen duzun gu bezala parodiaz. Eskerrik asko etortzeagatik. Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado, ten cuidado, yo lo digo por sí. Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decida conseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante ay mi niña como gozo cuando guiñas. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí por allí. Un beso chiquitín con un swing, un beso chiquitín con un swing. Te agarra muy suavemente, te acaba en un disparo. Te gusta y todo lo das. Don Diablo, que es muy cuco, siempre sale con el truco del... Bando, 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 bando. Alkateak esando, que la salud y privacidad nos están robando. Ya estamos. Orain alkatea konspiraneko bihurtu zaigu. ¿Alcatea? Hori es de Alcatea. Pero ¿no te acuerdas que salían los pósters de la Superpop? Señora jueza, por favor. Señora jueza, no se meta usted también, no se meta, por favor. No se meta, que bastante tengo ya que en Twitter me castigan y me censuran, que ahora ya me ven aquí, tengo que venir de pueblo en pueblo para ir contando la verdad. Eta alkateak egia zabaltzen ez duenez, eta hemen nago ni. Bando, 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 bando. Miguel Bosé presente y con la verdad iluminando. Que con la COVID-19 os están engañando y con la vacuna un chip inoculando. Baina ni J. Fuego, egia dut esango, nanoteknologia zertatzen ari zaizkigu,
eta boskea iritzik, zeinetik, ezer ez doa ondo. Antena ederra jarri digute ondoan. Y el pueblo de rojo está iluminando. Eta lo gaude bitartean, con ella nos están programando. Bai, barkatu. Y donde diablo has escapado y no veas la escapado, no sé quién para ti. Y lo ves allí por aquí. Me va. ¡Bien! Barkatu. Resistencia gara. Como podemos, ya nos ven, estamos aguantando. Etxeko itxialdiak, mozala jarrita paseando, me generan una ansiedad. Euren kulpagatik. Me estoy drogando. Eta beno. Norbaitek virusa ikusi aldu? Que se lo están inventando! Hori bai, amaitzean, sinadurak eskatzeko, con mascarilla, con hidrogel, eta con PCR al canto. Jakin zazu eta, lo que me podéis estar pegando. Kontrolatu egin nahi gaituzte. Por eso yo no me estoy vacunando. Izan negazionista. Únete a mi bando. Bando. Don diablo Bill Gates da y nos está controlando. Ese saneset. Ese saneset. No existe el virus que nos han vendido. Por todo esto nos han vendido, pero no contaban conmigo, ni naiz egiaren buru berria, adostalearen etxai handia, salbatuko dut planeta guztia, betirako zuen superheroia. Superheroia. Zuen superheroia. Ze, aurten ere ez, ezinbestekoenak bakarrik. Las imprescindibles. Eta ni neu, iaz bezala, la prota. Normala. La prota? La potrosa hori bai. Aktoresa eskaxena eta papel principalena beti zuretzat. Envidia zikina, izorrai, baina ni, la chica de la peli, beti bezala, la chica buena, se entiende pelikularen bukaeran mutil katxarro batekin eskontzen dena.
tú, envidiosa, solterona, que te vas a quedar a vestir santos. Txoin. Ez dakit kontuatu zaten hemen zendan pelikula. Baina hemen pelikula da la buena, la fea y la mala. La fea será, pero si me llaman la Barbie el juzgado de paz. La mala, nik itzajan edo bestela ikusiko duzu. Itzajan nik, baizera, afalduta etorri naiz. Abokatua, kakatua. Piño! Fiskal, malperkal. Piño! Abokatua, sorbaldas duratua. Piño! Fiscal, tienes la puntería mal, chaval. Piño! Abokatua, 3x4, 34. Fiscal, si no sabes multiplicar, carcamal. ¡Pum! ¡Corten! O vamos a suturar las UCIs otra vez. Ai, ama, burutik jota bitxotxola hauek. Venga, utzi pelikulak egiteari eta zentratu, Hau ez da Almeria. Ulertzen? Hau ez da Almeria. No estamos en el lejano oeste. Lasarte horian zaudete eta Santanako parodia egin behar dugu. Venga, txokora! A ver, ¿qué dice el labi? ¿Qué? Zer? Orduan zer? Bakizue? El labi? Aurten ere egin behar dut nik dana? La Barbie sol ante el peligro. Ay. Non daude Santana? In the Barbie world, life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world, life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. I'm a blonde girl. Santana? Ez dira gertu. Baza jauna... Ez begiratu ingurura, Barbie Andrea. Aurten ere ez dira etorri. Este año tampoco están. This year, they're also not. Eta non daude ba? ¿Dónde se han metido, pues? Non egongo dira ba. Baiaz bezala, beraien etxean, zeruan, en el cielo, in the sky. Protesto! Lotxagarria! Iazko testu berdina errepikatzen ari da hitzez hitz. Y además me está imitando. Pongo al público fiel por testigo. Pertsona honek ez du aurtengo testua ikasi. Bueno, a ver, zeruan badaude, zeruan daude. En el cielo, in the sky, ¿Y por qué en el Skype? Pueden estar en el Hangouts, en el Zoom, en el Jitsi Meet, en el Google Meet, en videoconferencia de WhatsApp. ¡Anda que no hay opciones! Mesedez, telefonoa itzali. Mesedez, badakigu parodia dala. Baina mesedez, un poco de respeto, por favor. WhatsAppeko bideo deia da. Ara? Santana tan paraua? Hartuko dut. Bai, zain daude, izan dugu. Kaixo, Gabon, Lasarte eta Armaitia, Gabon. Kaixo, libertad. Hemen gaude, Mallorcako hotelean konfinatuta. Bai, streaming bidez aigea segitzen.
Oso ondo izate. Bai, unos crack estos del txakune. Ba hori, preso gaituzte hotelean. Preso! Kuarentenan konfinatuta. Libertad! Lasarte nahi genuen egon, baina imposible izan da. Ez dago eskubiderik. Hau, diktadura bada eta salatu nahi dugu. Salatu nahi dugu. Positivo mandado hace, pero sin drogarnos ni botellón, ¿eh? No hemos hecho nada de eso. A hostia limpia, eso sí, como en misa. Hostia va y hostia viene. Sin guardar las distancias, claro. Pero muy santamente todo. Sano ibili gea hotelen gabian, eta pixka kantun ta hola. Pajaritos por aquí, pajaritos por allá, chío, 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 chí, 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 chí. Aizue, baina gu oso haserre gaude, eh? Oso ondo. San Joaquin. Guk hor parodian egon nahi genuen. Jaungoikoak lezarrak agitzen duen moduan, aizu benetako lege zarzarrak. No como esas leyes del Josu Jones que vinieron después. Revisionistas. Baina jakintzazu ez tiguela usten ateatzen hemendik, eh? Hotelen gaituzte preso, eta ez da eskubideik, Hala ere, kulpante zeintzuk diren badakigu gutxi gora bera, eh? Bai, pare bat mal apartatu, bendikan froga batzu faltaz eskigu, baina bai, horai, enfilauz. Nahiko ziur gaude bai. Eta orduan, egurra latza dio, zutara! Hori, zutara! Libertad, libertad, libertad! Ara, mosto inda? Ai, que se ha cortado. Ai, ama. Uf. Ara, beste bideo deia da. Basa jaunda oraingoan? Baina, zer gertatzen da, Streamina, petatuta dagoela. Libertad. Pareko hotelean, nago ni, bai, pizineta espam dituen horretan preso. Preso, bai. Nire askatasuna urratuta eta nire kalimotxoak dosifikatuta. Guztiz ado zuekin, kolegak. Agurra al progei. Malapartatuak zutara. Y ánimo a los que estáis en libertad condicional. Resistid. Protesto, Barbie Andrea! Zutara esan dute Santanak eta Basa jaunak. Zutara eta egurra. Eso es crear un giro, un susmochar, un ambiente contrario a los intereses de mis defendidos. Sabidurentzia da hori. Mucha sabidurencia y visión preclara del futuro. Zer nahi duzu? Beste duelo bat? Non daude Mikeleteak, non daude, es que no están jamás cuando se les necesita. Bideo deia egingo diet. Azkar, Mikeleteak, separatu bitxori buru hauek. No, si bestos van a terminar haciéndose una avería. Ay. Gabon, Lasarte, Oria Tarro. Ondo pasa. Pajaritos a volar, pajaritos a volar. Ara, Mallorcan konfinatuta hauek ere. De verdad, que menudo ejemplo. Dios. Eta zuek, txokora dio ordena behar dut hemen. Eta ni jarriko dut. Como hay un dios y un diablo, que lo hago. Bai, ordena zu jarri barko dezuze. Nik behintzat ez dizu launduko. Lasai. Idazkariak ere ez. Lasai, Barbie Andrea, ni lagunduko dizut, zure esanetara. ¡Zuk lagundu! ¡Pelota! Pero si eres tú el que monta todos los pifostios, gilipichi. Ay. De verdad, ¿no te das cuenta?
A ber, mesedez, telefonoa, zer esan dut denago? Ai, ama, estozte... Jesus! Ai, beste bideo deia. Ai, zer da, hau? Ai, idazkaria da. Gabon. Bai, Andrea, que ya os estoy viendo por Instagram, pero no me esperéis. He sido Juan, que he tenido un trombo. Ay, báscate. Trombo no, trompo. Pero trompo de los trompos de toda la vida. Cochearekin, chirihuelta bat. Que con el golpe en la cabeza ya no sé ni lo que digo. Bueno, atzo, txertoa jarri eta ospatzeko. Pues, gero, festorro hasta las 1000 en el chalet de unos amiguetes. Y luego, al volver a casa, pues bueno, pero no ha sido culpa mía, ha sido culpa de la carretera, que conste, en acta, la Virgen. ¿Cómo se movía la joya? Pues no va y me pone una curva en medio, atravesar y a mala leche. Pero bueno, epaile, Andrea, ¿qué quiere que le diga? Que me duele todos los huesos. Chao. Y que les ejecute, perdón, y que les juzgue bien. Agur. Txau. Ai, muturra. Baina tira, gaudenok gaude, hasi egin beharko dugu. Az gaitezen. Lasarte Orriatarrok, Gamon eta ongi etorriak izan aurtengo parodiara. Barkatu, Barbi Andrea, baina... Eta akusatuak? Non daude akusatuak? Nik ez ditut ikusten. Edo ze, aurten ez da maltzurkeria eta azpijokokeririk gertatu herrian? Edo hauek ere streaming bidez epaituko ditugu. Eta zesan nahi du horrek. Ez ditugula erreko aurten? Aurten ere suaren ikusgarritasuna ikusi gabe geratu behar dugula? Bioz gabe hori? Protesto, Barbi Andrea. Está prejuzgando y condenando a unos acusados de los que todavía lo desconocemos todo, hasta el nombre. Ez da onartzen. Gaurkoan, Angustiaz, ez eskualde, ez etxapronto, eta Pantxo, zilborra hundi niri ez zikuto, bi malapartatu hauek urtean zehar egin eta eragin dituzten triskantza eta maltzurkeriengatik epaituko ditugu. Zar daitezen aretora, Angustiaz eta Pantxo akusatuak, que pasen los acusados. Ara, baina bi hauek nebarrebak dira. Baina, nola nebarrebak? Ez zea kontuatu abizen desberdina dakatela? Ara bestea, baina ez aldituzu ez dauture iten ama ta osaba. Josuz, uste nuna baino kerro zauden, eska? Ta zuk aizpa ez autu aldezu. Ah? Baik ja? Eske... Ai, hause bikote zeleberrea. Zozoak beleari, pelikula txuri eta ipurbeltz. Epaile, amona bakarri falta deuta. Kompleto? Ai, isa demonio! Hasi baino lehen gogoratu nahi dizuegu epaiketa hau streaming bidez emititzen ari dela. Por lo tanto, se ruega al público en general tengan mucho cuidado con los sonidos que emiten sus cuerpos. ¿Para qué explicar? ¿Pedos, eructos? ¿Sabes por qué lo digo, Y cuidado con lo que se dice, blasfemias, insultos, y esto va por ustedes dos, porque se enteran hasta en la Conchinchina. Se ruega también, tanto a los presentes
como los que están en sus casas guarden las debidas distancias de seguridad, apaguen sus móviles y encasquetesen las mascarillas, porque si no nos va a caer un multazo que no nos va a quedar ni un mísero duro. Eta, azkenik, hemendik agurtu nahi ditugu une honetan munduan zehar jarraitzen gaituzten diasporako hainbat lagun. Adibidez, Hashimoto azeleratzen zutsuki toki honean dagoena, John Brown Indio Larraundi Dakotan dagoena, eta Darko tabernan dago edoen eroski poloniarra, Barsorian dagoena, Soria tabernan alegia. Eta hau guztia zanda, az gaitezen epaiketarekin. Esan, fiskal Andrea, zein da zure lehenengo akusazioa? Con la venia, y seguimos con la pandemia, bai lasarte horiarrok, bai streamingeko jarraitzaileok, bai zuk Barbie andere txita gurgarriak, denak. Batez ere Barbie epaile andere agurgarria. Bueno, Barbie, ya sabes, la bella Barbie. Pues sí, Andrea. claro, la Mila Barbie esker. que tiene bigotis y Barbies y entrecejis y todo, que parece Masajaun, oye. Ordena. Claro, pues. Ordena, eta respeto, Mira, ya nos mando a la hoguera sin escuchar vuestras alporjeris, malchuqueris. ¡Chal! Si no me dice nada. Ordena, tú segui, fiscal. Vale. Con la venia y cómo nos jode la pandemia, ikusi duzue lasarte horiar prestuok, streamingeko jarraitzaileok, Barbie epaile txit, goren agurgarri, galante ederra, ikusi duzue ze perkal daukagun aurrean. ¡Pelota! No te enrolles. Si eres capaz de acusar de algo a mis bihotzeneko defendatuak, los acusas. Y si no, te callas. Noski badauzkadala bi alpro hauek epaitzeko arrazoirik, noski badauzkadala. Ikusiko dituzu oraintxe. Aizu, moñoña. Gero etxian itzengo deu, Zuze uste zuba, hemen ez unetia da gazula, ozer? Bueno. Ya beraz. Aizu, hoi egila da, Gauzak etxian konpondu berdia, trapuzarrak etxian garbetu berdia. Ez hemen estremin bidez denen aurrian. Hoi ez. Nik ez dut konplize izan nahi, Corleone, maske Corleone. Arira, guazen arira. Banoa, con la venia y cómo nos pone la pandemia, oie. Kontua da, hondakinen gaikako bilketari dagokionez, gure lasarte horiek daukan bilketa taxa kaka, hutsaren urrengoa dela. Pentsa, ñoñostian bakarrik daukate tasa baxuagoa, lotxagarria. Solo los zikiñoñosos de la EASO lo hacen peor. Eta zer egin dute bi mafioso hauek? Irtenbide eginkorrak planteatu? Ez. ¿Ponerle una vela a la Virgen? ¿Llevarle siquiera unos huevos a las brígidas? Bi hauek egin duten bakarra izan da, usainez nabaritzeko sudurra estali, bestaldera begiratu, eta galdeketa bat egin. Galdeketa bat, zeren inguruan, lurrazpiko kontenedoren inguruan. Tócate la chirla, Maritrini. Como si no estuviese a la vista de todos que los lurraspicos son un desastre sin que haga falta galdequeta ni nada. ¡Protesto! Tú lo que eres es un dictador. Hitler, más que Hitler. Lo único que han hecho mis defendidos ha sido darle la hitza al pueblo. Lo que llega a ser un referéndum de toda la vida. Como los catalanes, vamos. Para que los lasartorietarras decidan libremente. ¡Libertad, libertad, libertad! ¡No a las cadenas de la tiranía! ¡Libertad, libertad, 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 libertad! Ixo, ordena! Libertad. Frogak nahi ditugu, fiskal. Bai, que no acabo, que no me dejáis. A ver, control, mesedez, sartu froga, que no acabamos.
Kaixo, egunon. Hau, herrian errondatzeko bulegoa da, ezta? Bai, ala da, bai. Aizu lasai, venimos en son de paz, begira. Ni naiz Nikolasa Sagurmendi Arrate piloa. Sagurreinen jaioa, baina txiki-txikitatik Ñoñostian bizi naizena. Eta hauen nire semeak, la prole. Eta lasarte horian errondatzea gatoz bai. Aizu, Andereño, zu zertzea, Mucho de vegetariano eta palma botatzeko eta horietakoak, eta gero zer, sagufoba, no? Una sagufoba eres tu. Ba ez, beira, ni arrantoi sagu barkan guxotalen oso defendatzailea naiz ni, Beira, ze animalien defendatzaile naizen? Txertuare, ez dena jarri birusa ezkintzagatik. Ba oso ondo dago hori, horrela izan behar du, Ba bai, ze bizidu guztiak anai arrebagea, baina, bueno, a lo que vamos. Gu, aspaldi, zean genden, Mirakontxako estolderian, Hotel Londreseko inguru hortan, bakizu, en lo más puro, de los ñoños. Eta hor txegen dela, kriston burrun bantzun gendun, eta lurra hola gutxu zan, eta pentsatu gendun, ai ama, hau ez da bate segurua, eta hala, oan metruan beste zulo bat. Bai, bueno, badakizu, Arriolak ere hori esan zuen. Obrak bihotzarekin egiten dira, eta gero, hori, infarto, mal. Claro, Arriola, eta Goia, eta Oi bai, bihotz biguneko tipoak, Obrak bai, bihotzakin, eta gero ordaintzeko, a tocateja, ¿no? Y las paganas, las ratas de alcantarilla. Pues en un sin vivir estamos, Ja, bai, baina, bueno, beira, erroldan zaude eta ni lanean ari naiz. Zer nahi dezue? Ba, hoxe, arrazoizu bai. Ba, beira, burrun bantzun ondoren, umeak negarez hasi zitzaizkidan. Ama, guazen Ñoñostatik beldurra daukat. Baina nola Ñoñostatik joan? Marko incomparable, alfombra gorrilla, glamurra, turista aberatsak. Markako zaborra dugu hemen. Zer jo nahi zute ba? Bilketa tasa ere, merke-merkia dago hemen. Eta hemen kriston bentaja daka horrekin. Eta gainera, ez dute zer berizten, dena nastuta hola ensalada matin da dena. Ba, Lasartorian ere entsalada hona dukate. Turisten kaka eleganteak agian ez, baina zabor bilketen tasak Donostiren parekoak dira. Eta horretaz gain, begira. Baina, hau ez da ezer, begira lurrazpikoetan nola daukaten. Kapantxa eta dena txokolatia. Oi paradisua, Hortxe plasti-plasta ibiltzeko. Hemen txapalpote mundila dukazute. Ila bez, me konbentzieron. Guazen Lasartoriara bizitzera eta hemen txegaude? Ja, beira, kontua da nik ezak idela arratoiak erroldatu ditzakedan ala ez. Ui, eta zertik ez ba? Ñoñostiatik etortzen da bakriston dende pila, Zatarain eta Zabaletara, eta gu zertik ez, Gu gaine prepatuta gaude, hemen gu infrastrukturan bizitzeko, Zertezue ba? Bueno, beira, gainea gure hilabete desente galdaketa edo erreferendun edo hietako bat eintzan, lurrazpiko kendu edo mantendu erabakitzeko. Referendum? Bai, egun historikoa herri honetan, lehenengo aldiz egin baita, galdeketa bat herri honetan, legean eskatzen dituen protokolo guztiak beteta, eta erregeak sinatuta. Pentsa, Lasarte horian galdeketa egin izateko, erregeak potrojorrontzia alde batea utzi eta tartetxo bat hartu behar izan zuen sinatzeko. Oie, pues oso son trabajos forzados, literal, aizu. Eta boxekoak eta ala juzu etzute protestatik egin? Ba, txindik ez. Yo creo que ni se enteraron de que hubo una consulta, como mucha gente, que pasó el día y ni se enteró. Ni siquiera sé si el PSOE y Podemos se enteraron porque no dijeron ni mu del tema. Txintik ez. Eta ez pentsa, egun historikoa izan zen.
lehenengo aldiz abaita herri honetan jendeari bere iritzia galdetzen zaiola, formalki. Zerbaiti buruz, galdetu eta begiratzen txotxukeriaz. Soterratuak, beste gauza importantek egongo ez balitz bezala, adibidez, berziklatze tasa nola onditu edo, ez dakit? Aizu, bakakintzazu, ardo jontzako galdeketoi oso potoloa zala, ze lurrazpiko hori gabe, akabo gure pahotxa. Eta, bueno, ze gatea zan zen baitza? Ba, sentitzen dut, baina lurrazpikoa kentzearen aldekoak izan zen. Pues que apliquen el 155 y a correr, que eso es muy democrático. ¿El qué? ¿El correr? Bai, hori ere bai, baina, bueno, azkenean ze kenduko dituzte lurrazpiko marabilosoiek? Ba, begira, ez dakit, ze pila bat hilabete pasaria eta hemen ez inork ezer esaten. Sekretuan eramaten omen dute dena. Top secret. Pero yo creo que es que la Lourdes está conchavada con los acusatus malapartatus para no quitar los lurrazpicos. Vamos, que está mal metiendo edo txorta gaizkietan. La Lourdes mal metiendo? Baina ze Lourdes? Ze Lourdes, esa nada. La Lourdes hay que miedo me doy, no bestela. A ver, pero a esa no la quemaron en la parodia del 18 con el Jonan Jonan, ¿no ese? Incombustible la tía. Erraustegian ere ez zuten lortu Lourdes erretzea. 7 vidas como los gatos. 20 urte daramatza udaletxean eta hor jarraitzen du, como una lapa, ni con aceite hirviendo le echan. Hori, haupa Lourdes, herria zurekin, arratoien defendatzaile. Hora pro nobis! Txispun, 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 Lourdes txapeldun. Txispun, 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 Lourdes txapeldun. Txispun, txispun, txispun. Hemen ezin da manifaiki. Ixo! Lurrazpiko ikez, bai! Lurrazpiko! Ondo, bai? Protesto, Barbie Andrea! Protesto! Zer demostratu nahi da grabazio honekin? Grabazio faltsua gainera. Fake news bat. Gezurra gorda peluda gainera. Denok dakigu hori ez dela udal erregistroa. Hori txakunenea da. Txakunenea! Denok enteatu geha horretaz. Por cierto, gezur guztik azaldu janak ulertu ditut, oi bai. Baina, baten batek balaki zer dan potro jorrontzia, Akaso jakusi mota bat ote da? Ta importantena, euskaltzain diakitzo joan hartu aldu. Oso ondo, abokatutxo, asmatu dezu. Jakutzi mota bat da bai. Hain zuzen ere, erregeak potrojorragintzan aritzeko erabiltzen duena. Eta 2 malapartatu hauen erruz, 5 minutuz utzi behar izan zuena, galdeketen dekretua sinatzeko. Orain ulertu dezu, edo zu izan zea ulertu ez du ergel bakarra? Bai? Bai? Jauna, bai, jauna. Gabon alkate jauna. Bai, bai, bai. Bai, ez nekien ezer, alkate jauna. Benetan, alkate jauna? Ba, ez, alkate jauna. Bai, bai, arrazoi duzu, alkate jauna. Datorren urtean Santa Ana eta San Agustin ospatu. Bai, bai, nola ez. Santa Ana, urtsu egia? Bai, ikaragarri hona idea, ikaragarri. Txitona, benetan, txitona. Sus órdenes son deseos para mí, alkate jauna. Ay, me ha cortado. Ze, Barbie Andrea, aurtengo parodia hemen bukatzen da, ezta? Lourdesen agindetara udaltzaina bidean dela, ezta? Qué chorreo, madre, qué chorreo. Que si lo de los lurrazpicos ya está decidido, que vamos a hacer aquí sacando el tema, que ya los van a quitar, que de rato ya es nada de nada, que si él refusa lo van a poner con chartela como una indoa injurnieta. Y que el año que viene celebraremos
A Santa Ana Urtsuegia. Eso ya lo hemos entendido, sí. Eso, viva, bravo, libertad, 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 sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá, libertad, libertad, sin ira, libertad. Ikusiko da libertad. Eso ya se verá después de la vista oral. ¿La vista oral? Vaya, bocatucho, que no te enteras, que a la Urtsuegia le van a sentar en el banquillo como a estos y la van a juzgar. ¡Anda! Eso es compañerismo. Zaudete izilik. Ez gara orain hemen hasiko epaiketak nahazten. A ver si va a llamar otra vez. Por cierto, el año que viene la parodia sin streaming, ¿eh? A ver si se va aquí a aficionar al alcalde a hacer con las mayorías, las llamaditas, y vamos a liar la parda, ¿eh? Venga. Todos a sus puestos. ¿Están todos bien? Vale. Estamos genial. Eta segi, zein da urrengo akusazioa. La siguiente prueba. Azkar. ¿Qué prueba? ¿Qué prueba? ¡Ay, ya! Esto es como el Conquist, beltzen taldea, akusatuen taldearen kontra. Errezin hori eta? Bai, baina antzeko parezido, baina hemen nominatuak beti dira akusatuen taldekoak. Zutara nominatuak, jakina. Estos se comen todos los marrones, las sapos, culebras, las lentejas con piedra, todo. Eta gero bukaeran, parrillara, bero. Hauek nominatuak, eta ni, Leire Maiot bezala, publikoaren la favorita, la Barbie. In the Barbie world, life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world, life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. I'm a blonde single girl in the Jope, Leire, ze ondo! Ez dakit hemen publikoan egongo zean, edo streamingetikan ikusiko zuntzure etxetika, baino alare, zorionak! ¡Ay, qué faena! Y nosotros no la hemos votado. Y nosotros hemos votado para la otra, la militar. Barkatu, Leire. Ikusten, a la otra esan du zikinosa horrek, a la contraria. Hone hemen bi fastineroso hauen txarkerien froga bat, beraiek aitortuta, ez torturarik ez beste zer erabili gabe. Protesto, Barbie Andrea! Noiztik da txarkeria egia zintzoki esatea, eh? Por cierto, yo sí te votaré para el premio de la favorita del público. Entonces, se admite la propuesta y la protesta. ¡Toma! Ay, y proceda con el siguiente testigo, por favor, que se enrolla como las persianas. Con la venia y sin quitar del pensamiento la pandemia, gogoratzen duzue La trinchera infinita pelikula? 36eko gerra pasa eta hamarkadak bere etxean itxita pasa zituen morroiarena? Ba hemen lasarturen ere badugu antzekorik. Bai, pandemia erabateko itxialdia pasata y todavía hay quien sigue cantando el resistiré. Sigue quien sale a aplaudir a su hora a enfermeras y médicos en lugar de aplaudir a futbolistas. Sigue aplaudiendo cada vez que pasa una ambulancia. Eta gogorrena, etxeko bideoak egiten jarraitzen du. Kontrol, aurrera bideoa. Día 255. Hemen nago oraindik bizirik nago. Sigo encerrado, sigo confinado. Nik nahi etelako. Hemen nago nire trintxeran sartuta. Se me están acabando los suministros, pero da igual, resistiremos. Sian sartutako behar dugu, pandemia bukatu arte. Que lo sepa todo el mundo. Zuekin nago. Estoy con vosotros, con las fuerzas de seguridad. Con los sanitarios, medikuekin, zuekin nago. Gaur ere atxaldeko 8:00
nire txaloak entzungo dituzue. Zuekin nago. Hemen gaude. Zuekin. ¡Aupa! ¡Aupa zuek! ¡Aupa! ¡Aupa! ¡Venga! ¡Aupa! ¡Aupa zuek! ¡Zuekin nago! ¡Zuekin nago! ¡Venga! ¡Venga! ¿A quién quiero mentir? ¿A quién quiero mentir, joder? ¿A quién quiero mentir? Hostia, vale ya. Es que decirte de que yo, joder, no aguanto más metido en esta casa, ¿vale? No aguanto más metido en esta casa, joder. ¡Yo, es que... ¡No! ¡Joder! Es que decirte de venga yo, barra y tú, joder. Necesito salir de esta puta casa ya, joder. ¡Hostia! Voy a llamar a mi novia, joder. Voy a llamar a mi novia. 5, 4, 3, 2, 0, 0, 4. Jone, maitia, kaixo dure. Maitia, ze buzabe, maitia. Bai? Erik, maitia, kaixo. Bai. Joder, tío, Manolo, me acaba de llamar Eric, tío, ¿qué hago? O sea... Bye, Eric. Joder, bye. 255 días ya, joder, my tía. Vale, a ver, que no aguantas, Mira, pues... Vale, vida, te voy a contar. Ha dicho Sakidetza que hay que hacer una pequeña rehabilitación antes de salir a la calle, un pequeño entrenamiento, ¿vale? Orduan, egin behar duzu egunero, ¿vale? Hor jardinean 10 kilometro korrika, ¿vale? Gero, 150 flexio. Bai, abdominalak ere, bai, abdominales también tienes que hacer, cariño, ¿vale? Sí, es un pequeño entrenamiento para que luego tus pulmones, tus biricas, egoteko dena ondo, ¿vale? Ateratzeko eta bu lasai, O sea, presarik gabe hartu, ¿vale? O sea, tranquilo, no tienes prisa para bajar, ¿vale? Vale, bai, venga, maitia. Vale, bai, muxun, bai, agur. ¿Dónde que le zurzan? Ni que tiene tonequi, tío. No puedo. Me quedo en casa. Nola guaz? A ver, hor esaten dan guztia da gezurra galanta. Todo mentira. Y yo lo niego todo. Yo con la compañera.
Negacionista, txertoa jarri aldezu, a que no, a que tú no te has puesto la vacuna. ¿A que sí? Libertad, 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 libertad. Orden, orden. O voy a tener que llamar a la Brunete, a la OTAN o al Susun Cordá. ¡Venga! Bakoitza bere. Ai, nervion. Martxa, askar. Horrela jarraituz gero bukatzen dugunerako kalean ibiltzerik izango da deskuidatzen bazara. Eta orduan zer? Hemen itxita geratu beharko gara? Ez da pentsatu ere, nik afaldu nahi dut. Hori egia da. Pandemiaren kontu honekin, hau, desastre bada. Leno oso ondo zion, entxegu orokorrain, eta geho, herriko elkarteren batean jute ginen, eta kristona faiaite genuen. Hola, gure artean, horregatik apuntatzen naiz parodian parte hartzera. Baina hain, pandemian kontu honekin, elkartetan hola kuadrilla handiak ezin dira elkartuta. Hoi tirripako tristazia, jasos. Barbie Andrea, hau ezin da horrela izan. Datorren urtean gauzak horrela jarraitzen baldin badu, Jonan Fernandez sabelotodorekin hitz egin beharko duzu. Horrek jakingo du bai, nola bideratu pulamentuzko afaia bat, hombre. Jo, nik haunditan Jonan Fernandez bezalakoa izan nahi dut. Es mi ídolo. Martxa, Dios, martxa esan dut, martxa! Banoa. Lasarte hori armaiteok, streamingekoak, hemengok, denak. Protesto, Barbie Andrea! Zer esan nahi izan du karkamalonek estremeñokoi buruz hitz egitean, ¿Qué insinuaciones son esas? Hemengoak ez direla, akaso? Streamingekoak esan dut nik, streamingekoak, bale? Streamingekoak. Perdón, bale. Lasarte hori armaiteok, apaizaren testimonio entzungo dugu orain, benetan argigarria bi bihotz gabeko hauek egin dutena ulertzeko. Baina, bueno, kontrol aurrera bideoarekin. Zaprestu bat bailitzan, alzo bat dago elizan. Benetan esaten du, behirako litoa, txertatu behar zela, ara joan zen txintxoa. Baina erizain gakoa, nahaztu txertoa, AstraZenecan ordez, AstraZenekoa. Zaprestu bat bailitzan, alzo bat dago elizan. Baina zori bakarrik, dena dalde besan, pandemia garaian dena zen sorpresa. Klausuran bertan sartu koronavirusa, ezan elkate jauna non zegoen babesa. Prestu bat bailitzan, alzo bat dago elizan. Pater, zer bati esaiezu, parren zer zaizkira. Arreba maiteok, erruki izan ezazue, akolito gizahuak. Jo, tio, hoi belarri puskak. Ai, eske gainera, hori baino hobezen dun ba, trombo pare bateo, disimulatuagoa. Ai, bakea, naia, bakea zurekin, eta zure ostikarekin. Ai, Jesus! Eta ze kulpa daukat nik? Ez Moderna, ez Sputnik, ez Pfizer, ez AstraZeneca, AstraZenekoa jarri bazidaten. Eta begira ze belarri gatea zaizkidan. Que luego digan que no tienen efectos secundarios. Eta zer ostikarak ematen dituzun, Jesus! Eta ez hori bakarrik. Ni beti txuleta zale amorratu izan naiz eta guain. Nazka ematen dit. Vegano bihurtu naiz. Vegano! Hori,
Baina vegano, Vegano en invierno y vegano en vegano. Zue, baina zuek ezeate libratu, Koronavirusa harrapatu ezkedoz, kaskarin duintzeate guztiz, baino del todo. Hori da txarrena, arrastoa geratu zaiela. Bai, batzuei bista galtzen due, pixka bat, beste batzu berriz usaimena, batzuk dastamena, eta komentuan dana ezberdina, komentuan kaskarin egin zaizkigu monjak. Kaskariñaku, jajai. Akolito, tío bueno, cacharro puska. Ikusten, baina guztiz zeharo kaskarinduta daude, Zeharo, del todo. Badakizu zer izen hauten klausurako monjak, Badakizu? Klausurako monjak... Sorpresak, astopotlari, sorpresak! Eta honen izena, Honen izena? Horren izena? Gina, ez dioz ikusi. Gina! Aien, amaika ikusteko jaioa gea. Baina hau... Amaika ikusi? Bua, txabal, guk jamaika nahiago ikusi. Ikusten, pater, ikusten, ez zaiezu zerbait. Zuzera beharien hartzaia? Hau hartzaia! Bai zera! Izatekotan hartaldeko akirra hobeza. Ave Maria Purísima, errespetua ere galdu egin diate? Ta kulpa guzia honena, beste zera horrek dauka, txema horrek dauka? Txema? Ze txema? Txema baiez? Nor bestela. Claro, norbaitek koronavirusa sartu zuela konbentuan. Claro, como ellas son de clausura, no pueden salir, berak zabaldu zuen diario fiaskoren herriko kronikan. La pandemia entra en el convento de clausura de las Brígidas de las Artes. Eta azpitituloa, como ellas no salen, se sospecha que el cura la metió. Eta ala jarri zuen gure herriko kronikan. Porque claro, el cura pa confesarles sí que va, Geroztik hortxe, Antena 3, la primera, la segunda, ETV bat, 2, 3 pentsa marrazki biziduna jartzen duten horietan ere bai, eta 11 telebistan, el New York Times, denetan ateratea, denetan, menos en el boletín oficial del Estado, en todas partes. Ay, Jesús María José, hangoikua. Pater, txema influencer? Benetan, ea noiz jubilatzen dan. Tengo unas ganas de que se jubile el chaval, que no te puedes ni imaginar. A ver, behingoz jubilatzen zaigun gizona. Dios! Venga, pater, ahora gu bilon artian esango diazu. Zuk sartu zenuen, ez? Piskal baino sartu zenuen, ez? Ze beste inor ez da sartzenan, ze horrek sartu espazenu, esplikatuko diazu, nola Kristo sartu zen horrea. Ez, demonio, ez nintzela ni izan. Ba ez dakit, Espiritu Santua izango zan, edo usoa kutsatuko zitun danak. Tiaka, hortxe, danak banaka harrapatuko zitun, eta danak kutsatuta utziko zitun. Usoa, dia buena! Txaka, eman mokoari. Hori, neska katxarro puska, redio! Kristo bestu balbailitzan, usoa sartu elizan. Gau ezerutik jeitsi, uso bat virginal, ari begira aizpak begia zabal, mokoka hasi eta ura bai bakanal, lebitatu eta guzti, buah, que fuerte chaval. Kristo bestu balbailitzan, uso bat sartu elizan. Ixo demonio! Kaskarin horiek, zoazte baruraka, eta hasi otoitze egiten, eta popilak, ja, bezperak errezatzeko ordua ere etorri zaiguta. Jesus, ikusten, dena hankaz gora jarri digu birusa ergelonek. Venga, guazen barrura, venga, zoazte, venga, zuere bai. Pater, eta ziur zuri ez dizula hola inungo arrastorik edo inungo sekuelarik utziz, virus honek? Niri arrastorik ez, niri ez di batere afektatu. Venga, guazen, opila jatea, edo errezatzea. Bueno, lehenengo opila jango ditugu eta gero errezatu dezagun. Venga, guazen. Krista prestu balbailitzan, usoa dago elizan.
prestu bat bailitzan, asto badago elizan. Amen. Con la venia y lo que nos queda de pandemia todavía. Barbie Andrea, lasarte hori armaiteak, ikusi dugun grabazionek argi utzi du, agerian bi alpro jauen implikazioak klausurako, berriro esango dut, klausurako Brigiden kutsatze masiboan. Protesto y repotresto respost. Protesto y repost. Protesto y reprotesto. Joder. Y yo te detesto y lo niego todo. Normala, ez eskualdez eta prontok ez esatea, zer egingo du ba? Negazionista hutsa da, lo niega todo, bestela sorpresa litzateke. A ber, baina frogak, nundo de frogak. A ber, hor ikusi deunez, usoa edo apaiza izan daiteke koronavirusa konbentun sartu duna klausuran. Baina gu ez hau eta ez di, gu ez. Oso ondo esan angustia, qué pedazo de pico tienes en esa boca. Ai, a ver, hor ikusi deuna izan da una sospecha, un susmo, acaso agian tal vez auskalo, nada más. Una maniobra de distracción de estos gaiztolaris para echarle la culpa a la paisa y crucificarlo en la vida. Porque, a ver, vamos a ver, ¿cuáles son las fuentes? Una noticia del diario Fiasco, repito, escrito por Chema, que paso a leer. La pandemia entra en el convento. Hor titulua ondo, baina jazpi tituluan ojo. Como las monjas no salen, se sospecha que el cura la metió. ¿Qué metió? Algo metió el cura. Y bueno, ¿qué valor probatorio puede tener esto? Un susmo nada más. O más bien una maniobra de distracción de estos dos. Eta, ala balitz ere, zer? ¿Y si todo eso fuera una maniobra de distracción del alcalde para que la gente se despiste y no ponga atención a las huelgas de las limpiadoras del ayuntamiento? ¿Qué demonios tienen que ver mis preciados defendidos en esa salsa? A ver. Demagogo, populista, politikarien aurka hasten zaigoren benetako gaizkilebek kubritzeko. Baina hor ikusten da. Hor daude, Villarejo komisarioaren grabazioak. Eta hor ikusten da nola biltzen zen Florentino Pérez, Iberdrola, BBVA, La Corina, Repsol, eta azpizuge guztiekin nola beraien lapurkeria guztiak ezkutatzen zituzten. Eta hor ikusten dira bi malapartatu hauek, Villarejorekin beraien barrabaskeriak estaltzen. Hor ikusten da nola bi hauek ederki ordaindu zioten Villarejori, Txemari notizia faltsuak filtratzeko, apaiza zikintzeko. Apaiza gaixua. Zuek izan zeate, vosotros le dijisteis a él que yo se la metí, que yo metí eso en el convento. Zuek izan zeate. Pater, tranquilo. ¿No me reconoces? Soy el acólito, el monaguillo. Vegano en verano, vegano en invierno, soy yo. Judas Iscariote, sútara, Juan Resuezuet, sútara, juez, ya estás tardando, mátalos al juez. Zuri, ordena, apaixa edo demonio, edo lo que seas, prozedurak errespetatu. Eta mendik, largo, ospa, hala! Hala! Badirritru!
mesedez, ez daukagu denborarik? Bueno, aurrera goaz. Ai, ya falta menos. A ver, Azkar, zer da hurrengo akusazioa? Con la venia, y ya veremos qué pasa el año que viene con la pandemia. Bin madarikatu behi leporatzen zaien urrengo azpikeria nola esan. Lepo jokatzen dut, como hay Dios, denok pairatu dugula. Denon ahoetan egon dela. Gogoratu hau, denon ahoetan egon dela. Lasai, lasai. Nik ez ditut zure hitzak ahaztuko. Bira, apuntatu ditut. Lepoa jartzen dut, como hay Dios, ez kezkatu. Robespierren telefonoa ere badaukat, así que lasai. Zure hitza betetzeko aukerik, ez tezu faltakota. Ez moztu abokatua kakatua. Baina, bueno, nik esatea baino be zuek ikustea, así que kontrol, barrura bideoa, mesedez. Dal ministro degli esteri della Repubblica irlandese. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare with flaming locks of auburn hair with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Now I can easily understand, now you can easily take my man. You don't know what he means to me, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can. Now you could have your choice of men, but I can never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you, and whatever you
Perfecto. Bat. Bi. Izotza. Vale. Hala. Guazen. Tori. Venga. Chorrito. 0-0. 0-0. 0-0. Venga. Oso ondo. Venga. Perfecto. Venga. Oi. Limoia. Limoia. Oh, oi, ze limoi ondo, ze ondo limoia. Hombre, hortxe gaudeta, Kaka. Hombre. Oh, ze arte, ze artista. Buah, Ole. Girito. 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 Venga. Especias. Toque. De la casa. A ver. Venga, hierbacita. Hierbabuena. Bueno, haize errota. Uy. Taka. Oh. Bueno. Taka, lortu deu. Lortu deu, azkenia. Bueno, ahí, Lat. Apoyar. Linka. Bueno. Ya está. Bueno. Kontuz. Bai, eskerrak, bai. Pixka prestatu etorri gara, bai. Bueno. Jos, hau gutxi erabiltze dugu, Bai, eta beira oso herrian terraza asko daudela, baina olakoik ez. Olakoik ez, hemen. Ez dakiguna oso ondo, ze tabernai dagokion. Ez. Nastuta. Igual, ilargi? Zan daiteke, porque eremua zabaldu dute. Bai, hori da, ze gintonika kantzeko ateatzen dira, ez, ilargi da. Igual ilargi da, Edo, euskalo, igual da, hor da, buenetxeo. Igual buenetxeakoa da. Edo, igual da, larreko etxekoa. Oxirimiri. O larreko etxekoa, ez, deskuidatze basea, larreko etxek hemen jarri dut erraza. Nik uste. Hainbeste idia zabaltzen. Zubieta taberna berri horrek. Zubieta taberna. Horrek eremu asko hartu. Igual honean jo iritz. Bueno, Bardin du. Labik ez du, jazta, guguria dakau. Labik ze esaten du? Ze esaten du labik? Labik Ean esaten. daiteke terrazan eserita. Ta gu zer gaude? Terrazan eserita. Jazta. Legala dena. Legala. Hombre. Legala, begala. Eta bida, hemen. Aizu. Bai. Ta txertoa? Txertoa! Ba, bida, nik txertoa? Txertoa. Bai, txertoa. Zuk zer? Nik txertoa. Txertoa ardun. Txertoa... Hombre, ez esango deu txertoa. Beira, AstraZeneca. Moderna. Jo, eta bai, ondo, lasai. Lasai. Hori, zerbait notatzen dezu? Nik, nago? bereziki, ezer. Ni nago inoiz baino. Hobet nire bai, oso ondo, eta ez daizkit, oza, jo que se, ez dut ezer berezia notatu. Nik ere. Egia esan ezer. Esaten dute, bueno, jendeai zerbait pegatzen zaiziola gauzak buruan eta... Mesez, pegatuko zaizu. Gauzak pegatzen diala? Tonteria. Tonteria, ya ves tu. Chorradas. Igual notatzen dezu, radiazio txiki bat. Baina, zer, biaz ondo, bai, kafe hartzeko. Ja, ez duzu, Gaude oso ondo. Jendeak kejatzen da kejatzea. Kejatzeagatik. Eta zer, eta zerbait pegatzen zaizula aurpegian? Oi, arazo bat alda. Bueno, ez dago jendea gu baino okerrago. Ez da ondo. Baina, variante bat etortzen dela? Ez? Zoain esaten dute variante berriak daudela. Varianteak Euskal Herrin beti ondia. A1, A2. N2. P1. Dena. Variantes? 324, denak. Lau zemakikine bai, variante, bai.
Eta hor dago, pues, la variante de Buenos Aires, esan ditzuten lenguan. Variante de Buenos Aires? Bai, hori oso aldapatxua da. Bai, hori Horrek ematen zu fuerte. Bai. Bukaeran ezinian eta eotez. Eta gero esaten dute variante de Zubieta. Zubieta. Baina hori bakarrik uste futbolariei eragiten diela. Bai. Eta hainbeste variante, baina jendiek ez du nahi bakunat. Nik esatezu nire bizitzako ametsa izan da. Nire irrikitan nengoen. Irrikitan, aspaldidanik, Nik esaten nuen, ez tektorriko pandemia bat, Topa, apa. Hombre, txertatu etorri variante bat edo bi, baina gu txertatu, porque izan da nire bizitza osoko ametsa. Beti. Nik txertoa bat nahi. Eta gainea, ez badu duki denbora asko, hola, ikertzeko eta hobeto. Zertako nahizu jakin dena. Efekto sekundario eta zuk hartuta jazta, edo berdin jaite dugu honekin. Hor berdin du los efektos secundarios. Bueno, pues a ver qué pasa, chica. Improvisatzen da. Oso ondo. Ondo haizu. Bai. Eta hau, taja. Hau taja bat, berri jaireki hu, Ja, baina galera. Ordon hoi, itxasontzi jaten nola mastina o... Ia gaudelako a primera línea de playa. Lasarte dago, ia a primera línea de playa. Nora bakiten, esatu, guain nura gainezten da, eta gune menekiko du maleko ja. Claro. Eta hori ja, izena jarrita, Tajabar, el chiringuito. Pa moderna gu, Pa moderna gu, oio, laxe da. Ze hemen lasarteko jendiak ez daki, baina gu egea ja aurreatzen. Hombre, eske hartu ditugu gure dosiak, eta gu ja gaude txip modernoarekin. Total. Hemen gu gea aurrekari batzuk. Ze hemen 5 urtea, lasarten ez da egongo espaloirik. Ez da egongo, kale nagusia, terraza. Hipodromo etorbidea, terraza. Hau, nola izena du? Avenida terraza, Horrek nola izena du? Terraza. Nena, terrazaz beteta, jendia patinetean ibidiko, Claro, es que espaloia da zerbait, pues, zaharkituta gelditu dana. Zaharkituta. Hemen dikana... Edo etzia inor. Porque zutik ezingo dezu da. Ezin dezu ere banko publiko batean, mesez, publikoan hasiko zera daten, ez? Ze behar duzu privatizatu zure ere nola, mai bat ateratzen. Mai bat, horrek ja bai, hemen ja bai. Eta hola oso. Entzundet ketxuak aterako ditula mesas txuseko. Claro, amore, es que tardatzen dira. Ta, gintonikata dena. Hori da. Oso ondo. Joli, mira, ya está. Efektua, ya. Galdu du. Ikusten? Gero hori da, jendeak esaten du, eske orain ezin da dantzatu, orain ezin da... Nola ezin da dantzatu? Jendeak ez daka imaginazio. Venga, dale al play. Kolpe eta kolpe bakoitzak tope, Gasteizen izarrek diote, errezazu zerua, kolpe eta kolpe. Hau zeinena da, Tajabar? Donosti, Lasarte... Maritimo izango da. Puerto Maritimo izango da. Club Maritimo. Igual hori española, igual. Mira, Perejil. Con Conquista Tildeu. Guantxe dentan. Lasarte hori eta Rok, inaugurazioa emango diogu Lasarteko taberna berriari. Tajabar. Bueno, bat, bi... Ai, mira, jendia badatoz. Bai, jende berezia. Bai, bueno, igual muitze bagea. Ja, igual, baina jartzeko. Baina egoten nahi noiz, egoten nahi gea. Vale, bagoaz. Ja, baina, baina gurek, xa. Bai, ja. Utzi maia. Bai, dena. Utzi maia, bai.
Esto es increíble. ¡Qué fuerte, chavala! ¡Qué fuerte! Sí, pero más triste es, Lasarte hori atarrek dazkaten kezkako jedia, Ez da hola, terraza, libre, pote bat hartzeko. Ezin dezutela diskoteka jun dantzaitea. Ezin dezutela Egiptoa jun turismoitea. Osea, ezin dezutela restaurante batea jun kuadrillakin afaltzea. A ber, hemen ez aldo inor langabezin. Hilen bukaeran hemen ez aldo inor gozei pasatzen. Ay, qué fuerte, tía, qué fuerte. Ai, nere Juaneteak, esatezun Mikel hauak bere garaian. Bai, eta beste kontu bat, txertak eta iburuz. Osea, ez dezutela txertatzeko ordu hartzen. Eta ordun, ala, iparraldea zuazte, txertatzea. Ala, kebien, alegria. Eta iparraldekuak espaldimakate bakunaz, que se jodan, neri bost. Ze ondo ez da, klaro. Baina hoi bai, gero Helena eta Kristina infantak Emiletos eta juten baia txertua jartzea, ai ama, ze alpro jasikin madarikatu dira niña eta hoiek ez da. Pero joder, tío, si lo único que han hecho ha sido un poco de turismo, ir a visitar a su anciano padre y de paso ponerse la vacuna. Tanta diferencia hay, pues. Sepulcros blanqueados. Oso ondo, benetan. Aplaudirles que se lo merece, por favor. Oso ondo, benetan. Oiek hitz jakitunak, misedez, ja, esaizitzkete, ja. Inbarreko indezu, oso ondo. Oso ondo. Ta, fiskala, ¿tiene usted algo que añadir o rebatir a lo expuesto por mis inteligentísimos defendidos? ¡A la hoguera con ellos! ¡Sútara! Monotemática, pesada. Esto... Paso palabra. A ver... pandemiarekin, edo pandemiarik gabe, bideodeiarekin, edo bideodeiarik gabe, herri honetan urtero berdina gertatzen zait. Ez naiz gai epai bat emateko. Inkompetente. Beraz, Baza jaun, zure eskuetan uzten dut, nahi dezunean. Euskal Herriko basoen eta mendien errege. Nik Baza jaunek Lasarte horian egin dituzten maltzukeriak eta trikimailuak ikusita errudun zaretela diot. Zutara kondenatzen zaitu estet eta zutara joango zarete. Mesedez, Santana, San Joaquin, mesedez eskatzen zuen. Arren, lagundu nere bezeroin, mesedez, familia ditutela, nire mesedez, lagundu. Baldin bada gaur. Total, pa lo que hacen. Santana, erregutu gure alde mesedez. Hartu telefono Mallorcan ondare. No se humillen tanto, por favor, no se humillen. Santana, in the Skype también. Que no se escape, que nos escapamos nosotros. Santana. Ya está. Santana. Gu ez gara inor zuen arazo lurtiarretan sartzeko. Jainkoaren lagun gara, eta guk egin dezakegun bakarra gaur. Hemen, bildugaren guztiei, bedeinkapena ematea da. Bedeinkatuak zuek jainkoaren graziaz, emaiozue pakea elkarri. Boza, txintxin. Baza jaun, hor jarraitzen duzu? Baza jaun. Sartu bideoa. Zutara kondenatuak izan zarete eta zutara joango zarete.
ver, que también son tu familia, tía, un poco de compasión. Bueno, mesedez. Es lo que hay, que te quedas huérfana. Mesedez, errespetatu. Bueno. Esan du. Hankeri batatuz. Ai, ama. Bueno, venga, que os dejo y me piro. Adiós. Ai. Ai. Zerri nagoaz. Ai, ama. Ja. Hau ez da gustatzen, Hasieran politia zirudi, baina hau ez da gustatzen, Ui. Se me vi, bestia txingatu zait. Plazer bat izaten da zuentzako olako lanak gaitia.